Golden Jubilee Celebration Committee trong cái Nativity of Our Lord Parish Mokurwan ka khot ngau bha ya baro ki pat riungai ka balang Catholic na keleng saudong jong ka Nongstoin Diocese ka Shillong Archdiocese bat ka Jowai Diocese bonwan Sakhilang ya ka Jingkyntang lengdo ya ki arngut ki dikan bat ka Jingpynkut ya ka Jingrakhe dap san postnem ka Nativity of Our Lord Parish Mokurwan kipat riungai ka Parish hakini ki laisnam baladap kila penkre ya kini ka sngi bakraw langba ki kam baper ki bala peniat da kesenjuk ki samla kaseng long kemi bat kaseng rangba hakini ka sngi Most Reverend Wilbert Marwin Didi Bishop jangkan Nongstoin Diocese unlong nong penbenta ya kamas bakhuj bat unsa penkentang lengdo soblay yau dikon Marshal Walang na Maukurwat Parish bat yau dikon prangsngi lengkoi na rangblang Parish. Tenagaliang ke komiti ke kot ke wer ya baro banwan ban Sakhi ya ke ne ke sngi. Kaban long ha ke lifeway terik unok pra ar hajar ar pulai ha Nativity of Our Lord Parish Maukurwan.